Muna vlog bro si klanya ta bro ngapain sebahas di YouTube channel jonga ta vlog bro hagan ka video ta ka phone ka Realme C35 ta ka phone condition kalau ngomni ta ni charge ni ka phone ngan charge bangan pen EP ka phone condition kalau ngomni vlog kalau da charge mentah di sha berkoi ka phone ka di me di pen E ka logo na ka pen E ba sign jong u battery na jong charging ru hani pen E ken tama nom E repat nomor balik ka light IC jong ni kam terekam dah keladu alat IC dah kan video PE try melum melah ni tani try lebih itu ongrit ha kalit dah ta alat IC tu ongrit ha nom E bah misal ha andai te perlu dengan bang net ni dengan batai condition phone te alat IC kamnong ram ah te kan video te alat IC amno chalaw anlaw sang berkhot sedang ni te dengan batai artat ipi bahkan di video te kamno bangan cek ini ke phone bangan pelong ini ke phone ruhi te kadi ketang ka light IC te kalau kadi kam hardware kam desu kam unit kalau kam hardware ke screen ka bang hi tengah pencet front IP switch ang pedis IP te kan video te peluk bro te dengan seperti ini hano ka song light IC ngan IP pen tok te hang ni kadi ka light IC aram ingi bentar kam nomor bala song ka jong light IC ni ko telah song lang bat ki MCB CPU ka song lang hajuk bentar ka jong kawan ka bas kade latest model genjek long kan model arajar kaprak kena gini berkait deh te labas arami terekam ru tetap bro tangan bang ni akan video tangan pen EP kono terekam cunga te please saya like subscribe lang ke YouTube channel cunga te long bayin ni akan video ru kenang ba kan satu kono terekam cunga te tongan bang ni ara tangan as bakam net kenang ba kelak jong video mah Tapos bro, akan video PE ni ka phone, te PE ni, ini phone damage ka phone ni kalalong ka seperti ni, te ni kalau jabo ka phone la PE ni, parung thay nak daw, te ka phone tu kam isu PE ni, sejak tangan pukul sini sejak, tangan pukul cuma bat kan pergi ka phone kam nama mah. Teknik cek sendan ke phone bagi pit sendan ke ka phone kalong dengan iPhone rosing paste kadang khusuk kadang bagi cek ke phone khusuk ni iPhone rosing paste ni ni ngan fix kini problem berkait ni ngan pendak kini berkait sorry ni mentah on ni ka phone kenang ba tip bentip kumno ini app ni sepang bang page one hit ni sorry app ni sepang ka phone de ka on phone kalau on ni andai kalat ni pen I era dan seperti sekolah sound man ya setting okay gitu sound iskoy ke sound hai iskoy yang ke sound ni sound is no
Henry tangga display light kin ke jenjar teh ni ya. Te pelubro ni te namni sungan lau tak song screen kenang basibet kanam thoda pro terekam tekan tak song screen bangan terekam yang terbut sibet tekan tak arpan ke screen kenang ba sibet pro terekam ngalat jamula biang nek biang sautum tu tekan tak arpan amta kenang makan suk sibet pro terekam sibet pro badap masuk pendak bet fix bet kalau sofun tekan akan standard kenang ba ngajong video mah. Ta plug bro tah ni mta phone kala me pi mane te da charge tu me hera mata ta charge kala me pala i san bi chiru te ni ngau suweng tu ni wi coil asen ni wi coil ani te bangan amas ni coil we no ta mele ta kan te ni ngau suweng tu wi coil ta coil bat mai ta kala long ni mta te ni ip bi tu i kala me mta bangan on ruji bangan ngan on ni kani ban nginya baik kum no katoj iwer khoj yang penilu ipi kuno kepian ambiang taka sound benda pi esngo itu ka sound tu bah kadang perbalik untuk benda kalip benda untuk jelang tang perbah kalip benda tu esngo ipi itu bagam ira kalaj grafik juga phone benda minta taka lame bar ka phone ru kalau minta mau on silang kadang menginyepet minta taka lame phone sibet kenang ba nginyecek sai ke phone ke bangalang bah phang ni spang phang ku set dah ni kalau mek phone pas puno no tu mah te ban ni mentang ini cek phone dan ini tetap te ban ni dah ke phone kalalong tap bro alan pi atau sukayat ke phone kalalong tap bro ku disebut belajar IP bapak ini video please saya like subscribe lang cak good night bro.